Idudane sanedahat kusumayang titya. Titya iko Dananjaya, pemilik saking SD nomor 12 Jiwa. Om Swastiastu. Ka pertama ngiring iraga sarang samu, nunas ice majang ring ide sama biasa. Sangkaning asun kerta, muara negraha ide, iraga prasida mapulpa renggalah sadencik. Idudane sarang sami, reng dinane mangkin, nugrayang tityang jagi modern wacana, mau sang ide, Rahina Suci Saraswati. Idudane sarewangnyang. Manut sastra aji agama, umat Hindu deh nyambra Rahina Suci Saraswati nganam sasih apisan. Inggih punika namone dinesani secara humanis buku Watu Buku. Punika mawinan Rahina pemikiran panguruh utawi hari lahirnya ilmu pengetahuan. Iraga dados umat Hindu patut ngaturang pangubakti majang reng ide sampeyan. Punika upeti utawi wet sananing panguruhan sadewenten ring Jagati. Yadian samarang guru murid miwah sadianan maka sami patut sareng nyanggrep dia dalam Saraswati Riyatuan maka sami kapaice oleh ide Sanghyang Aji Saraswati. Ide dane sane prestasi tetujon iraga nyanggra Rahina Suci Saraswati punika sane nenten jatios wantah ngaturang para musik semua majang reng Sanghyang santukan ide sampun suwece mapaice panguruhan majeng reng kahuripan imangsane sami. Saheung lanturang pesuecan ide gumanti anggen bekel utawi sendata rikala iraga nemu sani mawasta ka petengan. Riantukan mautama pisan kawidunan kawruhane punika majeng reng kahuripan imangsane. Punika mawinan iraga dados sisya nenten dados mayus melajah selek maca buku sian rano wenten sangkan buku adalah jendela dunia. Yening sampun senang melajah pasti ke iraga bacang nemu kerahayuan ring kehidupan iraga. Inggih idudane sadi kusumayang titia. Wantah asa politik akide atau tidak meneneng inde Rahina Suci Saraswati. Menawi wenten antur titiang sanenenten manut ring kayunan idudane sareng sami titiang ngelungsur gung pengaku. Puputan titiang antur para masan. Om Santi Santi.